Gatatu ga kiumia giki niguo maumirira ma ithimi cia COVID-19 cia ekwirwo 78 aria mahingiritwo ceceni ya borithi ya Thika na ya Makongeni ciarekereirio, ithimi cikionania eri gatagati kao mari na COVID-19 o umwe kuma ceceni ici cieri. Maumirira maya macungereire mihango ya guthima ekwirwo aya kurokerwo ni maobitha a ruhonge rwa ũgima wa mwiri ceceni-ini ici cieri, kuona eri aya ni marakoretwo matukanite na aria angi mbere ya maumirira ma ithimi ciao kuonania mari na COVID-19. Thutha wa maumirira maya ekwirwo aya riu mathamirio ceceni ya gutungatira arwaru a COVID-19 ya thibitari wa University ya Kenyatta, riboti iria ikiritwo mukonde ni OCPD wa Thika Beatrice Kiraguri. Mihango ya kuhuhiriria dawa ceceni ici ni tafanitio, maobitha a borithi aria mari rungu rwa ceceni ici onao magitanywo guthimwo. Tuna mikakati ya kuweza kupima officers kuanzia Jumatatu, kwa sababu wale officers ambao walikuwa in contact na huyu rimandi ambao ni around 25 tutaweza kuwapima on Monday ili tuweze kujua kama kuna yeyote ambaye aliweza kuambukizwa huu ugonjwa ambao ni wa coronavirus. Ceceni ya borithi ya Thika iria iri na ekwirwo 40 nayo ya Makongeni iria iri na ekwirwo 36 ikoretwo na wingi wa ekwirwo kumana na kwigucia kwa macira ni undu wa gatithio karia karoneka mihango-ini ya magoti kumana na gututhuka kwa murimu wa COVID-19 na wingi uyu wa ekwirwo waya gukorwo cungireire gutamba kwa murimu uyu ceceni-ini ici cieri. Naambia wananchi wetu waweze kunawa mikono, wa keep social distance na pia waweza kuvaa barakoa. Hiyo tu ndio njia peke yake ambayo tunaweza kuzuia huu ugonjwa hatari wa coronavirus. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamu.